Mudahnya baca Al-Quran Al-Karim. Mari sama-sama kita menyemak dan baca pada muka surat 486. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. 6 kemudian masukkan dalam ba ada bila cukup 6 tu. Dabbah. Kalau tak ada tu maksudnya tak masuk lagi lah. Sabdu kena masuk. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Alhamdulillah selesai bacaan kita pada muka surat 486. Satu perkara yang boleh kita kongsikan sedikit adalah berkaitan kedudukan hamzah pada huruf mat yang kerap kita ulang-ulang dan kita terus sebut supaya disebati pada pemahaman kita. Kedudukan hamzah pada huruf mat di sini dia duduk tepat di bawah alif, bukan semata-mata di atas. Kalau tepat di bawah juga sama, maka dihilanglah kuasa untuk shin dibaca dengan 2 harakat. Dibaca pendek saja sebab ada hamzah yang ada di situ, menghilangkan kuasa untuk baca panjang, menghilangkan panjang pada dibaca. Itu dulu insyaAllah perkongsian kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat pada 8 Syawal. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allah dzakkirna musina 'alimna wa jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.